turagushimira mwami Yesu kubw'indirimbo tugiye kwiga, abane natwe tugirire neza, dufashe mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba indirimbo yitwa Umujura, iri muri A sharp, ni ya Upendo Ministries. Tureba ama note progression yayo. Dutangira muri E flat, A sharp, F, ushaka gucuranga hano ugomba mereye muri G flat and F, G flat, F, G flat, F. So E flat, atamora E flat yo muri low octave, E flat, A flat, A sharp, sorry, A sharp, F, A sharp. Gutangira ni muri 4, uko 4 ya A sharp ni E flat, so E flat, A sharp, F, kakande, E flat, E flat, A sharp, F, okay, byumvikana. E flat, A sharp, okay, G, F, E flat, A sharp, G, F, A sharp. Ushobora gukora 6
sharp. Okay, A sharp, F, A sharp. Tukomeze. Ako kantu nkoze tuvuga ngo ni E flat, D, C, A sharp. Hano uhita ukora G, E flat, D, C, A sharp, G, F, E flat. Okay, tukomeze. G, F, G. Subiramo. D, E flat, G, F, G. Hano ubwo uhita utangira C, D, E flat, C, D, E flat, hanyuma A sharp, F, A sharp, A sharp, F, A sharp. Tukomeze. Umujura 4, 5, F, A sharp, 4, 3, 6, 2, 5, 1. Okay, wibutse ko 1 A sharp, 5 ni F, 2 ni C, 6 ni G, 4 ni E flat. Okay, dasubiramo. A sharp ni 1, E flat ni 4, F ni 5, C ni 2, G ni 6. Umujura 6 ariyo G, 4, 5 F, 1 A sharp, 4, 3 ni D, 6, 2 cyangwa 2, 5. Ari niyo manoti ya verse ya kabiri.
Turagushimira mwese kubw'indirimbo tumaze kwiga, ubanye natwe tugiriye neza, icyubahiro n'icyawe bibe byose mu izina rya Yesu, amen. Ku bindi bisobanuro wanyandikira kuri email yanjye ni iracyaturagiye@gmail.com, iracyaturagiye@gmail.com.